Biyag wenno patay. Tinapalabas, iti papan da Doray ken Fatima iti ili. Nako na ni Doray, anas ken nga agibangkumet ni Fatima. Tadikat di agas-gastos latan, ter aramidan na. Napan nga rod iti may sa abangko, ket dita, nasalaw da ni Michael. Soplada ni Fatima kini Michael, iti panagsarita da. Idirimwarda iti bangko, napanda iti tiyendaan, iti paggatangan ti prutas. Igatangan ko man ni Michael ti boss na animam tsayong iti prutas, idinagdinong parda kini Fatima. Pinagsasawan manen ti balasang daytoy. Idinapan gimatang ni Michael iti kawus na, nagkita damanen kini Fatima. Ket kas iti sigod, suplada latta ni Fatima. Kaya't amaamuan ni Fatima tinagan ni Michael ngem di na imbaga. Itagagayem, adtoyin tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Hoy! Anya tinagan mo? Bay amon Fatima. Di na kan intal talag. Interesado ka mga mo'y tinagan day dya lalaki ha? Di na imbaga tinagan na. Idinto ta siya. Kat naamuan na tinagan ko. Sika ngamin. Imbalikas mo kit din tinagan ko. Ha? Bay amon. Ang kasla nakitkitak day dya lalaki. Ngamjak amon sa dino tinakakit-kitakan ko na. Oh? Talaga? Doray? Sa dino tinakakit kita amkan ko na. Kasla... jak mo. Jak malagip. Ngam tiro pa na. Kasla nakit-kitang idin. Sino nga taday chay alalaki? Nagwapo, Doray. Ngam, dolpat. Anyo? Ha? Uy, kasla sa balin sa dayta na. Di na pa'y imbaga tinagan na. Ala, sublian takit din tay kawas ako ng agatangan. Taintan agatang iti daduma pa'y agatangan ta. O sige. Fatima, napintas tinagan day dya balasang ha. Fatima, day talahan ka suplada. Managtagibasit. Dulpat ko na kanya. Sa bagay, pudnumat adulpat ti kawas ko. Ngam damdamagan na ito'y tinagan ko. Ngam dya ko nimbagapay. Makaisa makita day dya balasang. Sapay ko mata makitak tumanan. Anday ta. Asidag akon iti pagtrabahwak. Siya kun timang bayad iti merienda tayo. Roldan, di kan mangirwar iti kwartam. Kababain mo't Bayamo ni Laila, Roldan. Talaga ang kasta dayta. Much money. Baklang dangamin. No kasta, agyaman naklaunay. Manipod ita. Best friend tayon atalo, Wana? Agyaman no kayat dak a best friend. Gaputa na singpot ka. Mabalin ka di sumarong karkaminto kan ka iji pagnanaedam, Roldan. Wan nga agpaiso. Inton Sabado, tawan klase tayo. Kwa? Kababain? Saanin? Kalapaw lang ti pagnanaedak. Awan parikot iti dayta. Wan mat, Roldan. O sige. Ngam, inton saan tayo inton amakumikom Wan Ala nga Rodan. Ituloy tayon ti agmerienda. Tasumrek tayon iti sumaruno a klase tayo. Hoy! Apaya nakatugaw kayo lahat taditan. Agdalos kayo! Da kayo! Amin kayo! Umasidag kayo ditoy! Darasin nyo! Sadot kayo talaga! Dahil talamang mga antiraramidan nyo!
Daldalos kami mat, Boss Maskay. Agpasok, daldalos kami, mat. Di kaya kalintaganan. Ala, aglilinya kayo. Dua linya. Sige, ganyan tayo. Iti pa nagsublik. Naska na nakalinya kayo amin. Kitagman no anya taramida nyo da kayo wasalbag. Balsan kayo amin iti panagbugbog yo iti kanya. At dayta, adun daytoy, umdasan daytoy. Maskay! Ansot, Oh, apay dagita asili. Nagado. An-anwam dagita. awan, ansot. Agay ayam kami lang kadagiti balod. Anyang agay ayam. Pangusaram iti sili. Sa nadakas, ti pangusara kiti dayto, ansot. Sige, tama pa ako ni J-Ground. Amang anudang raman idan. Saan ko idan nadangran pay? Hindi kami ba nakalinya, boss? Mapalit na rin tayo aglinong. Napudpudot. Saan? Di kaya glinong. Pudot. Day tatido sa'yo, gapota sadot kayo! Apengay! Nagagot kami mat ngagtrabaho dito, basta ka! Sige! Sanguin nyo dagiti kapartner yo iti linyayo! Apengay! Apengay! Iti kandi kita linya! Umasidag kanyak, ti adday ti sango! Hoy, siga! Wan, Boss Maskay. Makita am day ti asili! Apay, Boss Maskay. Para itian niya dagita asili. Sige! Alam day to'y nakamalukong asili. Mga lakay ti maysa, kat ipasam iti sumarunukan ka. Aging nga maikan kayo amin iti linyayo. Ita! Dagiti linya sa nanaykan iti sili. Talikodan nyo dagiti partner yo. Agawan nyo! Boss! 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 Nasayat! Tanatulno kayo. Danggan nyo na yung bag ti ibagak. Dagiti sa ngagtong pal. Paltogak! Boss! 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 Dagiti nakatalikod. Ibabada ti pantalunda. Agawan nyo! Apengay, boss! Apengay! Agtungpal kayo! Wano paltugak ti may sa kadwayo! Sige, kumpal kami! Kumpal tayo! Kumpal tayo! Nasayat! Dagiti nang ibabay ti pantalunda. Agpugit na! Boss! Kat dagiti nakaigamit ti sili. Isalsalyo iti karat na! Ay! Bago! Bago! Apengay! Asino ti diagtong pal? Ha? Asino? Kapaltugak! Anya! Agtungpal kayo, wanusan! Agtupal kami! Sige! Ante ko! Nih, anya ti aramidan da. Nakapugi ti daduma. Ay nagalasan ti aramid ni Maskay. Maskay! Isardeng mo dayta! Maskay! Kita! Sumublat met dagiti nasilyan. Amang sili iti partner na.
Ala! Agtungpal kayo! Maskay! Unsa ti Aramida? Sana nariga ti ipapaaramid kong kadakwada, Ansot. Nakadwa! Aramidan tayo ka ni Maskay, di pa aramid na kada tayo! Darap! Oh, ay! Dito kinamraman! Awan amok dito! Saan? Tayo, ti pantalon ni Boss Maskay! Banda! Pagpugitan nyo! Sige! Silyan nyo matikarat na! Kadwa nyo! Irisado ka ti sili! Ay, batanda! Oh, nagsanit! Anya nga ita, Maskay? Sige ka na! Ituloy tayo tiyag dalos! Oh, makita mi ta, Maskay. Nagalas ngamin timparamid mo kadakwada. Isungay ta. Inaramid damat kan ka. Ah, nagsanit, Ansot. Puyutan man! Pwe! Makapuypuyot! Sige na. Ganabon ma! Dahi ta tinalalam. Di ko nam ngamin kat maabak mo ida. Adayo ang nalalaing da itipan nakilaban ngam iti sika. Nay ko, nagsanit, Ansot. Puyutam! Di mo idandangran. Oh! Tabal sunda kan tumot lang. Saan da ka abigbigan abos? Gapotadang ramat ida. Di may magustuhan, pero ramidan ni Maskay kada kami, Boss Ansot. Di nalapang panunutan na siya, tinangisursuro kada kayo, itirangat. Adayo, ano lalayengak ngam iso? Salbagkit di day tamas kay. Nuan yala di tanter aramidan na. Naglastog. Boss Ansot. Anya nga tanong makikay-kay sa akan kada kami, kadagiti ka kadwa. Glibas tayon. Anya? Wan. Sana nasaya at masakbayan tayo ditoy. Idagda kami, kanigong Tomas. Sana balog titrato na kada kami. Hindi kat may sa pagayam. Kauray pa'y sumursurot kami lang iti pagayatan na. Ipay na dagiti kasapulan me. Katagsilbi kami matkan kuana. Ay, Ngam dito'y pasdag ni Big Boss. Balod kami dito'y. Di ka pa'y makarwaran. Di mi masarungkaran. Di pamilya me. awan mabalin tayo, Pitong. No di ti agtungpal kini Big Boss. Basta ti makunak. Agtungpal kayo iti kayat na. Tapno na saya at kayo lata. Nalaingan ni Ofelia dakluho. Awanan ti duma na kadagiti estudyanteng ijay ili. Wendalen. Kabalanan. Inal daw akas tatar aramitan na. Tunggal agsapa, agsanay. Iti kada Sabado, mapang kami ijay ili. Ket makigrupo ni Ofelia kadagiti estudyante. Tapno maipasig na ti bagina kadakwada. Anya ka di ti plano yo. Kaya't ni Ofelia ti makisalip. Iti maangay a torneo. Iti ili ti simbunan. Wah, naibaga namat daytan kanya. Ngam, kasla jak kayat. Di mo kayat? Jak kayat ang makisalip ni Ofelia. Amumatan, imbilang kon kaspod nga anak ko. Kat jak kayat adakas ti mapasamakan ko na. Ay, Dalen. Day tati ugalim, idi pailaan. Kaslasaan ka naggapo iti kastaabanag. Wan, ngam, Nalaing ni Ofelia. Amuna ti aramiden na. sabagay. Ala, ingka mangisagana iti merienda. Tag merienda tayo pa'y.
Nabanuga ka? Okay lang, master. Kaginanakan. Uminom ka iti Diyos, anak. Oh, bangko Diyos na ito, Ophelia. Agyaman ak, mama. Paborito ti manggo Diyos. Saan ka di? Wen, mama. Gimatangak iti naluom amangga. Tapno aramidak a Diyos. Kasano, Ophelia? Inton bigat, agpailita. Nasken a makilangan ka kadagiti estudyante jay. Agsanay kayo para iti maangay a torneo. Wen, master. Ophelia, sigurado ka kadi a makisalip iti tournament. Wen, mama. Padasak. Kaya't ko ang makita ti kabaulak iti panakilaban. Sige. Ngam... Tiyak kanunungan da ita. Di kay agdanag, mama. Kabaulak. Sige. No da ita ti kayat mo. Sapay ko mata kabaulam, anak. Nadyak to kabaulan. Naskan nga agsanayak pa iti mabayag. Tapno lumaingak. Ophelia. Magisalipak, mama. Tapno adda serbi ti panagadal ko iti panakilaban. Umaykan, iha. Umunagdahan. Anya ti orasan. Ngamla katugaw kapaylaang dito'y paraangan. Mama. Anya ti pampanunutam. Dagiti ipatpatag ko iti piyak, mama. Kasta kayam. Kaslaawanan tinamnamak ang makitak pa ida. Anak, di ka maawanan itinamnama. Dumtang to ti panawan. Basta agkararag ka iti Diyos. Kat patyak adenggan na ka. Idi pa ilang ngay karkararag ko dahi ta, mama. Ngam apay nga aging gayta. Kadyak pa ilay da masarakan. Sa dino ti ayanda. Ophelia. Mama. Kaano ang makita? Dagiti singit nga anak ko. Ninanabogan. Ni Tony. Kaano ang makita kita? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasama. Gagayem. Di uliwan na denggen tituloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag! Wano patay! Biyag, wenno patay. Pinapalabas. Binalas manen dagiti balod iti pasdak ni Maskay. Gapu iti inaramid na. Binagaan met ni ansot daytoy adirumbeng aranggasan na ida. Tapno saan da abalsen. Iti sabali abangir. Agtultuloy lata ti panagsanay ni Rosana. Nang runa pa'y takayat na ti makisalip iti torneo. Amaangay iti ilit ti simbonan. Iti rabii. Malaglagip ni Rosana dagiti patpatag na iti biyag. Inasitgan ni Baket Dalen. Ket kinasarita na daytoy. Itagagayem, adtoyen tituloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag! Wano patay! Ophelia, di ka maawanan itinamnama, anak. Kaanon to ang makita? Dagiti ipatpatag ko iti biyak, mama. Dagiti singin nga anak ko. Ninanabogan. Kanito ni. Ophelia, Kaslaawanan namnamak pa'y mamadalan. kas itinakon-akon, saan ka maawanan itinamnama? Dumtang to ti panawan nga kikita kayo matlaang. Nailat laang tilubong, iha. Mama. Ala, umaykan. Umunagtan. Rabiin. Ingkamutan aginana.
Ofelia, agsursuro ka nga agmaneho. Tas ikan ti mangi-drive, iti may sa alugan mi. Sige, master. Kayat ko dayta. Wan nga agpaiso. Oh, tasyak, marigatan akon nga agdrive, tabakot akon. Si kanto laengan ti mang drive, iti us-usarak ako, tse, Ofelia. Wan, mama. Dalen, si kan ti mangisuro ken no Ofelia. Areglado, daklo ko. Dahito gayam ti pagnanaadam, Roldan. Wen, Layla. Saan mo latan adakdakamatan kinibina, ha? Ngayon surot ka dito'y kalapaw ko. Taamang ano gumura. Sika ngamin, apay adi mo insurot. Mabainak ngamin. Nagpintas di balayda. Idinto tasyak. Kat kalapaw lang ti pagnanaadak. Ngamayat. Nagmayat dito'y ayan mo, Roldan. Kayat ko launay. Wen, talaga ang napintas dito'y. Nabayagan niya agnanaid kami dito'y. Idi pa'y laubing kami itikabsat ko. Kat dayto'y adaga. Saan mi ako kwa? Intulok ti akin kukuha nga agnaid kami latan dito'y. Nasaya at damat nga rod at tao no kasta. Wen, talaga ang nasaya at daat at tao. Roldan! Ha? Ni Michael? Addan ti kabsat ko. Kapsat mo? Oh, Roldan! Alay, at damot gayam kadwam. Wen, Michael. Ni Layla. Layla. Kabsat ko. Ni Michael. Hello, Michael. Hello? Michael, imbag ta simmangpet kan. Tayam amok kan ni Layla. Nasingid apagayam ko. Kastaya. Ala, mangisagana ka nga rodan iti pagsasangwan tayo, Roldan. At daginatan ko at tinapay. Tay paboritom. O sige. Mabiit lang, Layla, ha? Mangisaganak iti pagsasangwan tayo. Sige lang, Roldan. Dito'y kami latan paraangan, tanaparpariir. Naimas dahi ti lining taas sa ba, Roldan? Kanday taginatang mo at tinapay, Michael. Naimas ko nam. Ngam di mo matrinamanan. Un nga rod Layla. Si bibiyag ka di pa'y dagiti dadakkel mo? Wan? Nagasat ka launay. Ngamda kami kini Roldan. Ulila kami na demang. Nasa ukanyak ni Roldan dayta, Michael. Nakakaasitiad pa nagbiag mi iti kabsat ko. Adaak dito'y at tumulong. Basta ibagayo kanyak, no anya ti parikotyo. Si dada anak at tumulong kada kayo. Anya? Kababain mo't Naimbag kan ka, Layla. Naragsak ka. Kompleto ti pamilyam. Amoyo, sipod ubingat, di makulak iti antik. Ti kabsat ni mama. Kat damamakan pa ba? Adda da ijay Amerika. Adda negosyo da ijay. Ngam idi nakaornong dan. Nagawid dan dito'y Pilipinas. Tapno ka no makadanadak nga anak da. Ngam ita, nagsina damot lang. Anya nagsinada? Kaya't ko asawan. Ni mama, adda dito'y simbunan. Gapot na adda balay mi dito'y. Nakagatang iti daga, kat nagpatakder idi iti balay. Sa ti pagnana edan mi ita. Kat ni papa, adda ijay bugal yun. Adda mo tan negosyo na ijay. Nalatak ang negosyante ni papa. Kastagayam. No pa'y kasta, adalat na dagiti gundaway nga kakadwa kami. Nang runa no iti kasangay ko. Imbag ka pa'y, Layla. Adalat tadag itinagannak mo amang ipatpatagkan ka. Wan, nagasatak at talaga. Ngam iti da kayo, gapot na daanak itinaganak. No pa'y kasta, saan kayo nga agliday? Gapot na imnas ti biyag. Oray awan naganak yo, taag pinpin natag kayo mat nga agkabsat.
O sige, aglugan ka Naila. Agdiretso ka nga gawid iti balayo ha. When Roldan, Naragsakapan na kamamukan ka, Layla. kasta Ahmad. Sapay kumatag na nayon day ti apa naggagayam tayo. Una, basta kahit na kami lakid di agayam. Da kayo ti best friend ko. Da kayo kin ni Roldan. Gumatang tapay iti masapsapol mo. Sakbay nga gawid ta, Roldan. At damanin kortam, Michael. Una, si Kamat. Tunggalad da day talati bagbagam. Gumatang tayo ti para kusina. Tapnosan ka amaawanan. Ibagam na niya ti awan, tayo so ti gatangan ta. Sige nga Rod. Gumatang ta iti asin, asukar, ken mantika. Day talaan. Day talaan. Gumatang tamot iti gatas mo ha. Sahanan. Isupay agatangan day ta. Adamot tsa ije kalapaw. Day jetin inunot. Di mo kaya ti gatas? Saanan, Michael? Gumatang talata. Iti kasta. Mapadasam mo ti uminom iti gatas Sika talaga. O sige man langan. Wena. Hala. Intang nga roda naggatang iti masapsapol mo. Oh, at data. Mabalintan ti aginudo, Michael. Medyo napigsan ti apoy na. Oh, kumusta ti trabaho? Nasayat lata Man nakawat lata ni Ma'am Chayong. Day talang tasabali ti kusilap dagiti kakadwak. Ngam bay aklata ida. Tinapatag. Agtrabaho ak. Amangan no dangdang randa kamutan. Saan mat kit di? Ketsi ka. Kumusta mat ti panagadal mo? Nasaya at lata, Michael. Talaga ka di aday tati kayat mo a kurso? Tiki na pulis? Ni Layla. Anya ti kurso na? Kina maestra. Kadyagnagan iti Vina. Kaeskwelaak. Kina pulis mo't lang ti adadalan na. Kastagayam. Ala, sayatam ti panagadal mo, Roldan. Wen, mangnamnama ka, Michael. Sapay ko mata makita kan nga graduar. Ikarik day ta. Ikarik mo't nga ramidat ti amin nakabalak. Tap na makaadal ka. Pagyaman ak, Michael, ha. Katsi ka. Kasanukan. Kasano ka ang makaadal? Di nakpakadanagan. O sige. Ikarikmat kan ka, Michael. Ngayon tun makalpasak. Si kan tumat ti sumublat nga agadal. Siyak tumat ti makamo iti panagadal mo. Anya? Wen. Agbalin ka mo't apulis, Anya pulis? Wen, tapno agpada ta. Makitan to Tinapateg, agadal ka na imbag. Ikarik. Agadalak ana imbag, Michael. Naima sa talaga ti mango juice. Nang ron ano nalamis. Wala. O anya, kayat mo pa'y. Saanan? Aguray ka. Kasla sa bali ti madlaw ko itakan ka. Anya ti madlaw mo? Pumimpintas ka ita. Ha? Gapo ka di daytay ti lalaki nga inawagam iti dulpot. Ha? Kwa? Ibagam kanyak ti pudno, Fatima. Na in love kan sakit di ti day di lalaki Oh! Anya ti kaya tasawan day ta pa nagsanay mo. Kwa? Sabali tiriknak kan kwa na, Doray. Damo lang anakitak. Ngam kasla. Kasla anya? Kwa? Diya ka mo. Agayatak sakit di kan kwa na. Anya? Ha? Kuna, kunkat. Ngam,
Di namat ngamin imbaga tinagan na. O di awagam latay ti Dulpot. Wana, dulpat tinagan na kanyak. Ngam, agkita kami paingata? Dayta tijak masumbatan. Angam, malagip mo ka di, Doray? Kunana kanyak, asapay kumataag kita kamin tumanan. Anyo? Wan, kasta ti kunana kanyak. Kayat nangarod asawan, akayat nangaag kita kamin tumanan. Kaano nga ta? Awanin, in love kan talaga. No makitak pa'y, awisak dito yung mansion. Ikak iti ado-abado na. Anyo? Iti kasta, saanan adulpat. Siguro, no makawasan iti nadalos. Ad-adda at tumaraan niya. Anya kamatan? Katkatawaan naklatan. In love kan talaga. Fatima, sabagay, nataermat ni Dulpot. Kaya't ko ang makita ni Dulpat, Doray. Isaganam dya kotse. Opoy, Mapantay dya ili. Ad dagatangak. anyo? Agtong palkan. Sara ka mo ka din ni Dulpot. Saan? Ad dagatangak. O sige, matumpal. Saan ka kadipay anabannog amagmag na, Fatima? Ang ginanatamat O sige. Agtugaw tapay iti dayjay a bench. Una. Ay, nabannog akong Fatima. Sikangay, Nabanugak matan? ang ginanatapay. Ay, uray di mo ibaga kanya. Maawatak. Sapsapulin ta ni Dulpot. Husto ka di, ha? Wan? Kunak tumat. Di mo pa yung aming inamin kanya. Sa dino nga ta ti pakasaraka kenkwana. Di agpag natapay lang. Barang masalaw ta. O sige. Ngam, agina natapay biit. Maka, sumangpatlak. Diskal kayo landok akal ka na. Ha? Wen, ma'am? Saan ka agbakat ado? Ha? Jay ka ba alam bakatam? Wen, ma'am? Oh, nakadanon tan dito'y pagtagilakwan iti construction. Adayon day to'y nadanon tan Fatima. Sana balin ah? Kita mo't lata nakita ni Dulpot. Ni, nagdakil mo't tanday tatrak. Pang construction tilinaon na. Ni, idiskargadan sa mo't ang tilinaon na. Nandan, kumanaw tan dito'y. O sige. Mapantangarudan, Doray. Agkita pa'y nga ta da Fatima ken Michael. Gagayem. Di uliwan na denggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Peclay. Iti direksyon ken musika June Rebutazo. Sound effects Kirby Riliera. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!